आपल्या पाहिजे जवळून सगळी आणि ती आपल्या मान हे आप योगे आकाशात आले बाबाला ओम आपो स्था मयो भवस्कं नमोगं ददातं मही रणायं तस्थे ओम तस्मात् सर्वात्मं को यस्माय आपो जयतीर्थनं विद्युत्कृत्यकारं पुरयते तेल्यर मेरे भगवान के आगत जादव तपोनंतर मिलेंगे कृष्ण सूर्य भगवानाचं दर्शन करा आणि कोणत्याही बाबाको हातको जल यस्तो ओम ओम मम प्रतीति इति प्रजापतिसंध प्लेसमेन्टः हेतु लाभकं विनियोगे मम प्रति हृदयं ददामि मम चिन्तमनस्पदे अस्तु मम वाचिकानां शतं वित्प्रतिष्ठं नियुक्तं प्रथमेति अथा सागे माण्डवे पुत्रं साङ्गीतं दक्षिणहस्तं कीर्तं नामास्ति कुमारं बाबुले ఉంటాయి ओम नामामि गुरु नाम क्यों एवं पृष्ठ कुमारम अमुक शर्मा मेरो नाम कृष्ण हो भनेर भन्नुभयो ओम प्रणाचार्य मानव कृष्ण कस्य ब्रह्मचारी भवत तिमी कस्तो बन्छौ व्रतबन्ध गरेपछि कस्तो बन्छौ भन्दा म ब्रह्मचारी बन्छु माता पिताको सेवा गर्छु जनै लगाइसकेपछि मैले आफ्नो कर्महरू गर्छु मैले ब्राह्मणले गर्ने कर्म जनै लाउँदा के गर्न पर्छ नलाउँदा के गर्न मैले जनै लगाइसकेपछि बिहान उठ्नुपर्छ मैले दाइ गर्नुपर्छ गायत्री मन्त्र लिनपर्छ जुन गायत्री मन्त्र लिनु भगवानको मैले पूजा गर्छु यो बाबुले हातमा हात राखेर यो एउटा वचन दिएको मैले सबै कर्महरू गर्छु नखाने चिजहरू खान्न नगर्ने कर्महरू गर्दिनँ पढ्छु ओम प्रजापति प्रजापतिंद पशुति देवता रक्षण सब विधि हो गए ओम प्रजापति का मर्यादा प्रजापति हर हेतु दिव्य के परिदानति सर्वत्र भूत तर्भि परिदाक्य नमो नमः बाय अब इनमें हवन करते भाई मैंने सुना है ओम प्रजापतये स्वागतम प्रजापतये नमः इति दर्शन मात्र बाबे दर्शन ओम प्रजापतये नमः ओम अग्निरूपाय प्रजापतये देवता आज ओम इंद्राय स्वागतम इंद्राय नमः ओम अग्निरूपाय ओम अग्नये स्वागतम अग्नये नमः ओम सोम देवता आदि में सोमाय स्वागतम सोमाय नमः ओम सर्वे मात्र अग्नि वायु देवता आदि ओम भू स्वाहा ओम अग्नि नमः भू स्वाहा वायु नमः ओम भू स्वाहा देवताय नमः ओम Coba. ओम अग्नि